tiputso re geng ke be ba se batla mo radiong o ba tlo ngwala matric ngwa go tla ngo ba tlo ya kae ya ba tseba taba mahlomola like e kwisha bohloko kudu mo ileng gore nna ke bona mahlomola dirile ntwe right kudu gona le gore o tlo khwetse ba re mahlomola o tlo khwetse ba re mahlomola o tšere thapo titekeleditše mahlomola o nole dipilisi o ile sepetlele mahlomola o dirile eng mahlomola o tšere decision right ya gore a tle radiong a tle a thušo and then mahlomola a kgone go thuše gabe gabotse ene e se mahlomola nnoše Yeah. already go ra re mmago mahlomola šetše a kry-ile thušo lapa la gage le kano ya go berekiwa anytime a dula ka molapeng le le berekilweng o sa tšo bolapolelo nngwe e botse ya gore mmago mahlomola a ka tla ga moremi a tla fetša 2 weeks a phethelwa ditaelo gore ga a boa kua ga moremi a boe ga moremi e le mme o e leng gore monna o a tiketlang le ena gone jale o tlo ba proud ka yena bana ba gage ba tlo ba proud ka yena go jwale ga re a sola mahlomola ebile a re ke a mo disowner na go sa ge mahlomola a ka tsoga a feditše sekolo a bereka o swantse a tlapalele ko go hlokomela mmage no mahlomola tšea pele o iše fase tše ka moka re tlo di lokiša mmago mahlomola bophelo re sepela re gahlana le mathata ge o dumela re go thuša ga rena gore gana go ka go fa thušo ke tlo go thuša mmago mahlomola akere wa nkwa mmago mahlomola se ka iša pele gole mama go tlo loka fela go šetše go senyegile ene thata thušo yona o tlo e kry-a mahlomola wena tsena sekolo mathata ka ga ya tlogele batho ba gona ba tlo go thuša ene re leboga batho ba mpheleng ba ba ileng ba go fa borogo gore o ye sekolong gobane nkebe ba seke ba go fa borogo nkebe mo gongwe le golle o fetogile mošimane wa go tsama o senyetša batho o tsena o tsenela bakgekolo o tsena o kore nkebe o le bothata o nkwešiša so re leboga batho ba mpheleng ba ba ileng bano tšea borogo ba fa mahlomola ya sekolong ene le wena mahlomola re leboga gore o ile wa ba le kgotlelelo gore re ke tsene sekolo o nkwešiša ya ka gare ga situation e o bileng ka gare ga yona ba bantši batho ge ke go botša nnete ba rile diphoso and then ba taka ka gore nna batswadi a senke ba iša felo ka rena so mahlomola ke ya go leboga monna gešo malome ka kapa be ke kwele o ka re o nyaka go bolela le ba le ba kua mpheleng ba e leng gore le tšwa go kopana le bona ke ne nnete gore go ka fa motheeletše feedback gore le sepetše jwang go tsamaegile jwang go fihla ga jwale ke ne nnete gore motheeletše a ka ba maemong a mabotse le rena le tshepedišo ya rena ka mokgwa e leng gore le golle le hlole le kgatha tema ka gona maloba mo kapa beke ya go feta go bile le taba ya go se kwešišane gabotse ka taba ya ditšhelete tša ka kua lapeng la mamogolo a mahlomola mo e leng gore re ile ra be ra feleletša a re tshepiša motheeletše gore re tlo ya ka kua mpheleng re go nyaka go tsitsinkela gore na go diregileng ga go a diragala eng maabane ke ile ke ya ka mola ga bo mahlomola ka kua ga mmamogolo wage ka kopana le ba ga moremi ba e leng gore ba be ba ile ka kua ba ile go ba swarela motse ka ba karolo ya dipoledišano tše di bileng gona magareng ga bona le ba ga bo mahlomola ge ba tšwela pele ba ya go swarela ba bangwe metse nna ke ile ka mošate ge ke fita ka mošate ba founela mokhanselara mokhanselara ka nnete o tlile ge mokhanselara a fihla o mphile selipi se sengwe se se mo ke nagana gore se ka bonagala selipi o mphile sa mmušara wa di okay
Bless o le teng ke mmušara wa ko Brits ke invoice ya bona a šiwa ke tse borena ba ka e bonega ka di bonega ba kgona go e bona mo e leng gore tšhelete e beng e nyakegile ka kua it was 4,490 including pick up ka mokgwa ba re ge ba pick up stopo at night ba kore ba se pick up ile e le bošego ka di 3 tša March 2022 ba chargitše 2,600 storage ke moka it was 270 per day for 7 days e dirile 1,890 gomme tšhelete o ka moka ga yona e dira 4,490 ba le ba ka kua ge ba tlo tšea stopo ba ntšhitše deposit tša 650 ke moka go a šala 3,840 ye e leng gore ke yona e ntšhitšweng ka kua mošareng wa ka kua Brits. And then ke tla e romela ka mo gore batheletši ba kgone go e bona gabotse. Ya bobedi ke ya mmušara wa dinare a kere ke bala ditokomane tše ke di tshwere mmo tša go bontšha gore ye nngwe tše dingwe tša ditšhelete di berekile mmereko wa mohuta mang. Ke na le invoice ya dinare funeral services mo e leng gore a bona ba tšhatšitše fela taba ya petrol fela ya gore dinare di tloge mo ke die Brits di ye go lata stopo sa kgaitše di a rena kua Brits ba motliša gae ebile ba tšhetše fela 2,000 ranta ya petrol go era gore ke 2,000 ranta plus 3,840 yela ya mmušara wa ko Brits. So e re ke go forwardele tšona ka mo wena ka mo gore di kgone go bonagala ko mafaratlhatlheng. Mokhanselara ke nagana gore o komana madula a bapile mo e leng gore re swantse re mokgwetse gone jwale a tišeletšetše a di rometše mo ka molomo le tše dingwe tše e leng gore di hloka gore a ka di fetiša gore motheeletše a kgone go ba aware ka situation e leng gore e gona. Nkore ke dire ka tsela ye moroka gore ke dire ka tsela ye ya šidiwe di gorogile ka moo. Ke nagana gore mo a leng gona o theeditše ebile o komana madula a bapile gore a ka tla bolela le setšhaba. Malefo ya mara ere ke no motopa gona ya go bothata motheletši wa motse community radio gona re pele o ya ka mo go yena gannyane o ne re koša ya nkore ke leke go dia jalo ntho ke nyakang she ya ntho ke nyakang ke Se wala wele di
selo se se wela wele umule gore ke go gomotse se wela wele mara o fa o kwelena hape ngaka yela yitlile se wela wele nakela bari ya fodisha ka nnete se wela ke na le botlhatse ba yona ngaka eo ba re dula ka thoko ya Limpopo ga Matlala Ramoši ba re ke tloutša baroka ba ba mo tsebang ba re ke ngwana tloutša baroka se wela la welediwe se wela welediwe go molela ngwanaka Kumulela suwela wele Kumulela manatu Kumulela Suwela la wele diwe Suwela wele diwe Kumulela manatu Kina linniti gyadu Kina linniti yadu Uri polo rito yuwechi a emelela re tloge re go bona tloutša baroka ngwana wa tloutša baroka a Professor Moremi a se wana wa ledi go tšwa go Scottane a gomme ga gone a molatofelo ke na le yena mokhanselara mo a mogaleng mo e leng gore o tlo boledišana a setšhaba seo se mo theeleditšego gone jwale a go netefatša gore o hlalosa tše e leng gore di swanetše go kwa ke motheeletše mongaka a ke no tšea sebaka se ke go dumediše le a go amogela lenegong la pitšentše kgolo mo e le gore ke nna ka kapa radio ke na le Professor Moremi ka fa thobela kgotso mogaši ka ke le tamiše le professor ka fa o ke tamiše le batheeletše ka moka morena warra o ka nape wa no tsebiša ka botlalo gore ke wena mang ke moka wa nape wa refa se e leng gore o se swere go wena jwale ka ge motheeletše e le seo a se emetšeng go kwa gore clarity e leng gore family ka moka ka kua gabo ke beki right ke mbeki ka kua gabo mbeki ka kua e ba šaletše morago mabapi le di tše e leng gore di diregile ka moraga poloko ka moraga gore go kwaga le gore wena le mamang le ile ka kua ga e la tšea kgaetšedi ya rena ke moka a laya go transferlana ditšhelete le go withdrawa jwale o ka re ba šaletše mogopolong mongaka le ka kgona go e otlolola ga botse gore e kgone go kwagala no ke a leboga mogaši a ke no tomata ka gono e hlatholla ka gelo gore ke no utlwile o ka re le malobana ne go bolela ka yona bjano le ntlhokile mo mogaleng ge nne le mphounela bjano le ka tšene le ne ke iteile ke re no ke tlo ba teng fao e ne ba ile gore re tsere ke tse ding tsa ona mmereko wa go khanselara ke nna khansela Tshepo Mathabate gona ka mo nageng ya Mpheleng Magakadimeng le Bezinyana ke yone Ward 5 ka kakaretso bjaanong mogaši a ke no thoma le go bontsha gore re bane le tiragalo yeo ya lehumile ne e se mo bonolo ka nako eo e tiragileng ka teng polelo tse re di humane mo Facebook ge re thomo di bona tse tsa mofu a hlokofetseng a moya ga gore ba le ka kgotso a ka bontshe mo gore go bane le dikgopelo tse ne re di dira goba tsona di-donation mo di-donationeng tseo re lekileng go di dira go bane le mašheleng a e leng gore a bile teng mara pele ga tiragalo ya di-donation go bile le tiragalo ya mohutong re ile ga bo mogo after re šhino utlwa polelo tse e leng gore di diragile re di bona mo Facebook ke na le ola mogano le ba ba e le gore ne ntse re le ka moka go tlo bontshana ka taba e bjaanong tiragalo ile re ge diragala re šhino ya go ga bo mogo
fitlha ba ra bontshana le bona gore no mohu bana ka gore ya go ya ba gore no mara a re nape re thoma-thomane le yona bana mo gare ga taba tseo ke se ka tsaya nako go tlho ke tamolla thata go irebele gore go bane le mokgwa gore kwa ko na le ko teng kwa na le mo go mushara mo mbare ke bone fa banyane fela mushara na le mo go ne ke bless and then banya kile le chelete ka bang 1890 bo 1890 ke lo gore first to posele ka fa gae go bona kwa ba wa reida ke tšatši ka letšatši le tla go pela ke tshepiso e leng go dira ke ba mmušana ene tšhelete ka moka ga e tlhakana ne ira 4490 mo 4490 go ntsha 650 go sala 3840 bana kana go yo tšhelete ne šibe re e feel re dire mara go na le gore ya no mohupa wa renta kwa mohupa wa renta tšatši ka letšatši ga le kwa so go kosta gore ya no mo polelong yeo na milera mo man a re thagole masolo re bona gore ke eng re ka e dira ya ba gore ya no ra dimisa tšhelete le kana yona tšhelete eo e leng gore e teng e ne e setse mo di mafao o bane le sebediso e bane teng ya gore mohu o tshwanetse ra latiwe kwa gona ko pretse mo funeral parlor ye re belang ka yona ba bless so re bontsha le mmušara wa mo gae ga re ra lebela go fumana le gore noman o re nyaka 2000 gore re late mohu ola kwa a wa ka nnete bjang gona fao pente re mekamekana le yona ra feletsa re kgonne go fumana tšhelete eo ko re ile tšhelete ya go montsha ko mmušareng le tšhelete ya go molata gona kwa ko mmušareng moo a itla mo gae a itla mo mpeleng goba gona mola mo motseng mo le mola go dinare funeral service ka nnete go fihlile go seno go fihleng gage before a fitlha ene go le gore ne se re ba bodise ka mogae gore no re tlo ira ka mokgwao go tlo ba le ka mokgwa e leng gore re tlo nyakana le gore re kry-e soka donation ka nako ne šibe di be teng yaanong ga ntse re yana tšatši ya re ntse re kgobokela mohu a sa batametse mo gae mo a wa mohu a tla mo gae ga a fitlha mo gae ra phutha ebile lentswe le se le tswile ke a bona le yo motselano ne kene borakgwebo ba mo gae le ba bangwe ba kene le mphakathi ko gae ntse o kena shopo ka shopo motse ka motse ntse o kgopedisa ne tloge re idikile tiragalo eo so go tlogeng fao ya ba gore bjanong re kopantse dilo ka moka bjanong mara mo godimo polelo re bontshitse gore if e le gore re ka kgona gore re kgobokela mašheleng tšhelete re tlo e kgopela re etse re e busetse go beng ba yona mo re etse re mo teng awa ka tiragalo eo ge e šeno diragala ra boa ra kopana re šeno kopana modiro wa phethagala go šeno phethagala awa re boela ka gae ka mo gae re ba tsere ka moka le ba e leng gore ke ba mola communiting ba e leng gore ne ntse ba le busy mola ba bereka tiragalo eo ra bontshana le bona gore no awa re kopantse bjanong re tlo ya re go kgopela gore soke e leng teng ka gore ka mo accountong ya mmeo ne gona le tšhelete e ka bang 4000 ke a bona e leng gore ne le ya tse ding tsa di-donation bjanong ao go mera ka mo gae ra fitlha ra e bontshana ra re kgopedisa ka mokgonne re e thomile ka teng namile ya ba gona e ka mokgwa re e boletseng lentse 1000 ranta la mathomo and then e nngwe ya palela ko go tswa ka baka la gore ne le teng limit tšatši le re latelang ra tseana ke rena bale ro lokisa
ntse 2.7 ya re ntse 2.7 ga itla kana ka moka era 3.7 and then ya ba gore tšheletela re kopantse go ala ka mokgwa ene gore ne le ka teng engwe no bile gore no hae e tla sala ka fao ya sala e tswere account makwa le ka tiragalo e kgolo ko gore le re utlwana gore tšhelete e leng ka fao ka moka e tlo pheta modiro ola ka mokgwa o thomileng ka teng engwe e leng gore e tlo sala e tla be e salela setšhaba gore se tle se kgone gore se ikhumane and then e be gona e leng gore go go ba le mathata go tshwana la ra bua re kopanya gape ditlhogo and then ra e berekisa bjang mošate re ile le ko mošate reporto di bile teng the same way re reportileng ka mogae le ko mošate re reportile the same way ka gore ke ka mokgone re utlwana gore santse re go tla go reporting reporto re fedisa ko mošate setšhaba sa gona ko gae ko kwa le the same process goba yona tsela e re latetseng ya wa a ra emesa felo mogaši so ka go ripana a ke itse gore ka bona mo setsegele gore monna wa mogane o teng le mohumane le yana mogo a ka kena mara bagolo mosepedišo wa modiro ko gore polelo tse di ka mogo di dirileng ka teng re tloga ra hlatolotse le ka mogae le ba e leng gore ne ntse ba le teng ba tsamaisa modiro le ba ka mošate le bona ba ikhumane the same ga gona le tšhelete e leng gore e tswile e se na le maikarabelo dirasiti tsa gona kwa ko polese kwa re na le tsona le ba dinare re na le tsona dirasiti tsa teng so a ke gomele gona mo go ntse ding di tla tlhatlholla ke ge go ewa le di-question and then ke kgone go kena le nna ke thibulla mola le mola ya leboga a ke tsebe moroka any question nna yena moetapele ke mo kwele yeah moetapele ke mo kwele mama go ne mo le neng potšišo le kwešišitše ka taba ela ya tšhelete ya 4000 gore ba re speech jwang a ke re jwale ba hlalosa yona mo alright mo belega ka nega ke mo kae for nna gore for ausi nna mo tšheleteng a ke gona o ke ausi wa gago ya ke ausi a magombeki o rien re founele yena go ba le a tswa ka gae go ba hlalosetša malome ka kapa ke ile go tloga mošate ka tla lenane go mmabane o ba senata mahlomola wa ikwa tlhaloso e leng mo pe ke nyaka gore o lokologa ke ba ne phone a ba ne phone o no go berekisiwa e ke tshwereng ke yaka alright so go ne le question ka paputšwe mohlomongwe o ka ratang go e botša mokhanselara o lokologile o sa tšhabe selo nna for now potšišo a ego ke sa tsebeng ka masaeteng a mang a ba lebaleng ko gae mokhanselara Mr. Mathabathe a re no tša sebaka se a re go leboge re kgopele metsotso e mebedi mohlomongwe re founele mogano ke mogano right pele moetapele a etswa moetapele bona mo taba shimane ya ka mola ya go hloka mohlagase re ka e bereka wa moetapele okay yeah allegation go ba gona di ke reng ka sotho di a ke no re dingongorego tse di bang teng tse di reng batho ba ke berekana le bona ba ile ka mola go ba nna ile ka fala gae ka fala ra senya le bokisi la ka mo gae mara bjanong ga e tsa ka maatla le ka gore a kere di-allegation di a tshwenya ka gore e ba o kare o mong o irile se seng gomme ka maikemisetso a nyako go batsa o mong ka nako ya funerale go bile le bothata ba gore ka mo gae ka mo
one of the what committees e leng gore le teng o mongwe wa bona o e leng gore o kgona motlakase ka mo lepokising escom e na le mapokisi a mabedi ke lepokisi la escom le lepokisi le e leng gore wena go le custom ba go na lona leo le lebane le wena le na le diplaka go ka le lebelela go no plaka mabone mo go lona go ba go connecta mabone mo go lona le e leng gore o na a bereka motlakase na a lebane le lona a lokisa mabone a gore a bereke bjano go ile go tsona dipolelo tsa gore no mara o ka re rena re ile ra fitlha mo ra ira e seng ga pila mo lepokising leo mo e leng gore ba molao wa escom ba feletse ba tlile ka mo gae ba ba timela bjanong go ala ka mo go wena bona ba re no go nyakega tšhelete e ka lekanang 6,000 gore ba ba laetele gape a ke no bontsha gore dipolelo tse ntšhi a re tlo go lebana le tsona yona e no ba gore re lebane le yona because of a se yona fela matata a ka molagae ka fale go na le tabeng mo gape ya dipasa matsapa ona gannyane re a tsere ena be le gore ga re atlega go ale ka mokgo ne re e lebeletse ka teng mara ge e le gore re ka kgona go ithušana ka gore e ya motlakase e no nyaka tšhelete e e leng gore e kgopela ke ba ba escom for gore ba lokise motlakase o ka gore o boele sekeng kore ke fine go ale ka mokgwa e leng gore ke humaneng ka teng ka mogae ge nna ba bolela le kwa ko mmasepaleng kwa so e no ba gore go humane ge tšhelete eo then ge re humane re kgonne e kgobokela ke gona re ka yang escom ra fitlha ra ba neya ntle le dilo di a boela sekeng mara ke nyako gore mo godima radio ke no e phurula ka pela gore a šibenke re kene felo mo godima a motlakase o e leng gore escom gompiano e bontshitse gore ke bošaedi gore ka mokgwa o berekisitsweng ka teng o fitlhelele fao ge nkebe le gore eo nkebe e diregileng nkebe re se le kgale re emisitse goba re repotile le bona o išaka ne e le eo mara ke nagana go ka re bereka di-solution mogaši ka gore batho ga ba tlhakile goba setšhaba ge se tlhakile a ra tshwanelo o kry-a re se kgopisa ka dipolelo swantse re no nyaka solution re kopanyeng ditlhogo so kore ke a e kgopelela le gompianong gore ge o ka ba le ka mokgwa e leng gore re ka thušana ka teng a re thušaneng ka yona mokgwa o ne re thomile le ka funeralela ka mokgwa ne re thomile ka teng and then re thušeng family ya ka mo gae le yona dipasa e no ba yona the same problem ka mo gae ba itse tse dingwe tsa kere go le tlhatola mo radiong ga ke itse gore ba tlo e amogela bona gore e tlhatologa mo founung no go ya le ka mokgwa go ya le ka mokgwa o e bjang moetapele nna ko go kwele se segolo ke leboga gore a re swarišaneng re boneng gore go tloga mo re ka ya kae nna ko go kwele ke tla leka go thuša ka mokgwong ka kgonang ke kgopela setšhaba sa mpheleng se tšwele pele re thušaneng ka mokgwa re ka kgonang lapa le la lefeleletse le laeta le ba gabotse go e ba le dipasa ke tla ria nako le nna moetapele ke dule fase and then re boledišaneng re boneng gore re bereka jwang le kgathile tema e kgolo go ya le ka mokgwa ke le kwang ka gona pa thank you ba family e hloka go notla go leboga malome ka kapa ka mokgwa ba ileng ba thušwa ka gona moroka wa tseba putsišo o e botsišitše maloba gore ba lapa go ne le mo ba ileng ba tekerea ba le ka mošate ba išitše ditebogo semmušo koko be a le gona o ile aowa o ile a tla mo radiong gore a tla leboge karabo ya ba gore ke aowa and issue ya ka mola ga bombeki ya lehu e be e le boima moroka gore go botša nnete be e le boima gopola gore ge motho ba re o hlokofaletse kae mohu wa tura go tloga plekeng ye nngwe go ya go ye nngwe setšhaba sa mpheleng se eme ka makatana mane bapei ba dipitša tša MCRS go engwe ka makatana mane I think gore ke feditše tekano ya beke ka moka ke rana di-program tše dingwe tša pitšeng tše kgolo mara ya lapa lela e no dula e le gona gore motheletše a be awe gore go diragala eng ka taba ya ka kua go fitlhela ngwanola wa modimo a bolokwa o bolokilwe ga botse ka tlhompho le seriti jwale ka motho o mongwe le o mongwe go lapa la gabo le neng society le neng everything wa nkwešiša so ke dumelana le wena gore bano be ebile mašaedi gore ba lebale go leboga and ba re mola ba lebetse go leboga ba dula godimo ga
ga diphoso tse e leng gore bona ba di notile fase then ba tša diphoso ba di bja ka pele go feta go leboga mara maabane ge ke le ka kua mošate seboledi se seng se bontšhitše gore ka kua mpheleng go ne le ntwa ya polotiki e leng gore rena a re tsene felong mo go yona a re dule mpheleng and-e ga re ba mekgatlo ya dipolotiki rena so go ne le batho ba ke e leng gore ba ka morago ga family e ke ba e kgorometša gore dirang so le seke la dira so bolelang so le seke la bolela so wa e bona and then mo e leng gore batho baki ba kgorometšang batho baki a ba kgone go thuša bana ba lapa le ke ge ba lla gopola gore mo nageng ge lapa le ba le bothata number 1 ke mošate le mokhanselara batho ba ile ba babedi so ntle le go bolela tše dintšhi o e bontšhitše mokhanselara gore go ne dipolelo tše dingwe re di bolela di kgwatha family ye e leng gore e godimo ga situation e rileng so a re no e lebogang ka mokgwa e leng gore le yena o ipresentile ka gona mokhanselara o a kweleng o kwele o a seng a kwa ga se a kwa and then ke nagana gore ba theeleditše kua mpe ke sure and then ke nagana gore ba theeleditše and then le mahlomola mohlomongwe o tla leka go e bja gabotse ka mokgwa le yena a ikwišitšeng ka gona and then le rena go sa re tla leka gore re ba founele kapa re boele go bona gape ke mmereko wa rena gore ba feleletše ba le gabotse ke go kwela gore a go sane bohloko ba re founele o lo mongwe nna go ya ka nna ke mo kwele mahlomola a re no tsebiša batheeletše malome ka kapa le hlwele ba tlile ke re ba letše re le ile dipaseng le sepetše jwa ko dipaseng ba fitlhile ko gae bantšea le mmamogolo le bana ba baithu ola ba reng mbeki o ba seo o ba ile sekolong because of ba ngwala mmamtlhaka so re tsamaile ra gorobestala re fitlha ra dula le ko lineng go fitlhela re tsamaya re tete banya le supervisor ya ntshe go ya le supervisor ra motlhalošetša gore e tlile mo re tswa ga ntate moremi and then rena re le ba ga ntate moremi re ile ka lapeng le sompheleng ro ba thuša ka mathata a mang so re itse ra re ba thuša ra kopana le tše dintša mathata gore ka lapeng to ba boroko ke taba ya dipasa so re ile ra ele gare ba nyako tseba gore batho ba o tlhoka dipasa ke nye ba sena le yona ke eng ba na le yona ba khumana ile gore mo baneng ba bang go ne lwa seneng selo karata skala Steve Gate Tondi and then ba khumana ile gore go ne lwa swereng karata fela ba re ke nye le tshwereng gape ka tlhaloša ke tswa sekolong ke tso ba kgopella mangwalo le hono so mangwalo home affairs be ya nyaka gore ba khope aska engwalela re buile lona ba ntšha le form le gore santšilo sena ke school ba boa gape ba re tshwantse le booking le bontšheng le booking nda le boe gape le bona ba lapa le ba tlhokang dipasa so e bile lona leo re buile le hono nthwela sanjoro lukiša tše dintša mangwalo ndane ba ga a Dr. Mremba re tshepisitše gore ba tla buka and then re tla communicata ra bolela ditaba tša go boela nako e le gona okay ba berekile kudu be ke nyaka go gore lagatagatile jwang ke a leboga ke kgopela gore ba baneng di-certificate re seke ra diega ke nyaka le gore di a dipasa ke tloa go dula fase le bampheleng ra bona re bontšhana jwang ba ba ka kgonang re tla bona re be re thušana jwang fela e ya dipasa ke nyaka e seke ya ema akere ke nyaka e seke ya ema wena re nyaka go bona o ne pasa mma go rena ba ile le bueneng for taba mogalabo ge go bukilwe o ge go bukilwe okay go buka mosele go sasa le ka buka ba ka buka so ke gopela re taba ya mogalabo ba buke go sasa ka lebaka la re kitimiša ke nako a kere mama
so ke kgopela re go sa sang a bukelwe then re tsebe gore kore ye e kgonagalang re e dire ye e leng gore e tla re emiša di-certificate ya bana ba go hloka certificate total re tla kwa ba home affairs gore ba reng ke leboga ge home affairs re tlo le thuša fela go ne le melao le dipeakanyo ka home affairs santse re di latele ya so ke lebogile kudu le re emele mola then re bone gore re tla go tšwela pele ro e bereka jwang ke lebogile thata go lebogana o fa mmino o ratang ka ba wa Afrika jazz re go tšwela moka house gospel hip hop soul goba amapiano bošego le mosegare ka ikaka le mogwera wa gago wa potego 96.3 FM your friend to my all 96.3 FM go fa mananeo a go thakgatša tsebe ka bagaši bao o ba ratago Moonse Community Radio Station mogwera wa gago wa potego right mo teletšo motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM metsotso ke masomepedipedi fela go itšwela go ere a ya lesomete re a leboga mokhanselara Mr. Mathabathen re a leboga ba lapala bo mahlomola le mmagwe a re tshepe gore thušo e tla ba gona ka fawe ke moka ba pheta ditaelo ba swarelana ngwana a gona go kry-a pasa a gona go ya sekolo moroka balli ba rena ba bobedi a šiba go tswa ka mo lefaseng la ka moteti ka fa thobe a ke go leboge malome ka kapa batswadi ba ka a ke le dumedišeng le kae re teng re ka o fela le kae mma go rena re teng ke re gona voice o ka re sepedi gore re ditaba re tla di kry-a ga botse mo go sesi ke mang le tswa kae gae Thobela ntate Moremi le ntate ka kapa Thobela. ba theeletši ba motse community radio station wa bolela mo ke ka tla go mpentane ka motete Ramaphosa koko ke mang Emily koko ke Emily alright ya koko re le thuša kang tate Moremi la re kgopela thušo le kgopela thušo e re lebagang pentane sa mathomo ke te kgopelela nna tate Moremi ke a bajwa wa bajwa ke nako e telele ke bajwa ntate Moremi ke tswa ka mo ke tsena ka mo ke tswa ka mo ke tsena ke ka mo tate Moremi ha ke kry thušo alright se go bajwa koko fela kwa gae aowa ka mo lapeng ntate Moremi ga botse re tshwenya ka lešata
na le shata ka mogae ke la gale re go tse ka lona ge re tsamaya sa le ra yang akeng tsoko ba re botsa gore ba tsere setswaro sa mama sa ka mo tlase le makousi wa tate ba berekile and then go na le thipa ka mo jarateng ba epetse mo center ke yona ye bakang leshata gobane re le bana ba motho a re kwane re setse re le ba bararo re banyana wa buta ka ba babedi ba lefaseng la Mamelodi a usaka o moana o nyetse orlogo mara still ba tsamaile ntse go nna le leshata ka mo jarateng so se ba kwa ba re ke thipa e o ileng ka mara jarata le mogho wa mothebolo ba re thebotse ke motho wa family o ronyo go re bona re tlo fella kae o tsere mahlatsa rena manyalo le mebereko re tshwenya le ke katse sa le go tla kereke tsoko ngwaga go feta e tlisitse thapelo ka mogae ba re ba fihla ba bona mohlaro wa suru ba ya go mohlaro la suru ba re mohlaro wa suru o na le bothata go dula sebata go di moga mohlarola go dula le katse mara katse yona ra e bona e kgabola e tsamaye mo fase katse e kgabola e tsama mo mmiring le seriti sa gona rena le go se bona bošego le ka mokamoreng a e fologe mmiri katse ba re ke yona e tseyang ditaba e di thothang e di fa mong wa dilo tse gore ba planning ba dirang de di swa dilo tsa rona di sa loke and then mama ke motho no re phela ka bolwetse ke gale a thome go ne bjanong gore ka magare ga mala go a fisa o ka re o tuka mollo e ile pilisi yona a gona pilisi a senang le yona re reka dipilisi chemist be re kwate go re reka pilisi o phela ka pilisi a be a overdose le batho ba mola motseng basadi ba ba utlwang peininyana ba tse ba rawa go meraga mpentana gona pilisi a senang le yona kgeletše ya mama le moiša docteng ya sekgowa ba mo fa dihlare tša sekgowa ga di mmerekele a di mmerekele ebile o prefera ra ye di-pharmacy le di-prescription a ye di-docteng a kgopele prescription gore a kgone go reka dipilisi o re ga a nwele tsona ke tsona tse di mo dirang gore dipeini tse ka mogare di fokotsege mama o ne nako ka ya phela ka bolwetse tso ke gale re go tsevela ntsa lla gore ka maramala o utlwa ka re o tuka mollo ke gale le go ntse lo swere dipilisi koko ke sa nwa dipilisi tse ntate Moremi a ke grape ke tsona di traka di bitsa gore ke di tramadol o nwa di tramadol mos ke tsona tse e leng gore ke sena pilisi eo awa o nwa tše kae ka letšatši di tramadol tše ke nwa e one gantši ge ke robala and then ge ke utlwa dipeini di ntshwere ke swa kore ka mo maleng a ka mo o ka re go na le something se se ipopileng so ge ba bolela ba re ke sesipidi koko sea wa tsere ke eng sesipidi ke moleko o e leng gore go tla ba baloto go a ba mokokotlo go a ba mo ene le gona sesipidi wa se bona ge se tsamaya kore like le mo mmeleng se ya go bontšha gore ke sepela mo and then go na le bothata ba teng ye o kry e baba e fela o ka re ya bofa nako ngwe e tlala moya akere so yeo a re bitse gore ke sesipidi re ya go lebelela rona bothata ba teng ye ke eng malwetse a banka gare ga teng ya motho ke ya mantši re swanetse re lebelele gore bo tlile jwang ge bo tlile ka dijo re tlo gore ke seješo akere and then ra tseba gore re treata seješo godimo ga mmele ka gare ga teng ya koko a kgona go fola cause wa bana di-tramadol santse o dingwe fela ge o e kwa pain akere ene le gona e depend gore pain ye o e kwang o e kwa kae go na le dihlare tše e leng gore ke tša sekgowa tše e leng gore ge e le gore o kwa pain ka gare ga teng ya gago di kgona go berekana le bohloko bo bokwang di ya ka gore bohloko bo bokwang bothata ke eng ge e le gore ke mala o kgona go kry-a dipilisi tša go swana le bo Scopex di a kgona go thuša mala ka go a kgona go ba ga botse so di-tramadol a re no dinwa ka gore ntoge o e tlwaetša mmele mafelelong di tlo fetša di sa tlo di sa bereka dipilisi tše o kry-a go šetse go bereka injection mo go wena ke phela ka dipilisi ke a di reka
and ntho ngwe e leng gona mo wena santse re tsebe gore voice e fetša ke eng e fetsa ke dipeini tse di leng ka mo paineleng ka mmaleng ke yona e tšhumang voice bohloko bo bo mo mokhubong bohloko bo bo mo mokhubong ge ba go ria ge ba go checka ka moteng ka sona ba re ba bona eng sebabo ba bona eng la mathomo ba ile ba re ge ba ntšheka ba re popelo yaka e na le diso tse ntši and then ba mpotsa gore e tlo mpakela cancer ba tshwantse ba entshitse o ka re ke ka 2003 ke ka 2003 o ba kgonne go entšha and then ka morago ga gore ba ntšhe popelo a senke ba go checka mang a malwetši gore o ka ba o šetše ka bolwetši bo bofe bo e leng gore ba ka re ge ba go bea mo go treatment ba tseba gore prescription a gona ba go fa dihlare tša mohutamang a ba bone selo o ka mo sekgoeng ba re ga ba bone selo a ba bone ke phela sepetlela a ntšhe ka di-emergency ke tsama treatment setse ke fihlile le Mankweng nrometse Mankweng gore ba o ntšheka ka mo so ntho e leng ya mmakatsa re fihla Mankweng ba ntšheka ba ngwala gore ovary ya ka e teng mara ntselo e le gore a e gona ba entšhitše so ge ke fihla mo sepetleleng sa Philadelphia di-doctor ba makala ba re wena mose mo hlagang gona Mankweng ba re ovary ya gago e gona mara e lo ra eo ya wa tseba koko e no re dilo tše dingwe go sepela le meleko ke theresho ka gare ga tsela ya gago la leeto la pholo o sepela ka gare ga sepetlele go fela go e ba le ditšhetšherekano wa e bona re swanetše re ye go nyaka go tseba gore bothata ba gago ke eng and then re nyake go tseba gore ke eng nto e go pallišang gore go ya sepetlele o palle ko go kry-a thušo and then re go nyaka go tseba re diba ke eng mo e leng gore ge o lla and then o arabega lata and then re ye go nyaka go tseba le gore ka kua gare ga lapa le o leng ka gare ga lona go hlwekile ga ka kang gore jwale ka ge o le motho e leng gore o molwetši o ka dula ka gare ga lona akere and then re ye go nyaka go tseba gape gore why ge o berekiša dihlare tše tša sekgowa di sa go berekele gore a re tšege di sa bereke le tša Sesotho go tla ba boima gore di go berekele ka nako nngwe mo bophelong go kgonagala gore ba go bereke ka gore go o berekiša taelo se ka go berekela go phasa se ke wa arabega motho wa go swana le owe re a tseba gore okay motho go ne le ka mokgwa ba mo eteletšeng pele ka gona ba ka be ba šetše ba nyaka go bona ba etla go motšea batle ba mo rietša go senyakege tše di riang ke batho ba leswiswi re a thoma re buša serithi sa gago ra buša bo wena and then ge re fetša mo re a go bereka re a go hlapiša wa ba leseding wa re go ya sepetlele ore ke a bajwa sepetlele ge ba fihla ba re no koko bolwetši bo mo then ba tseba gore ba go fa bolwetši bo dipilisi go dinwa o no ba o nyaka gore peine e fokotšege mafelelong le tšona ka lebaka la ge e le gore o dinwa o sa dinwele mo bothata bo leng gona di ka feleletša ka botšona di go hlolola bothata jwale re swanetše re go thuše gore o fole ka re tsela ya gore o godile gore o ka no phelela go ya maema sepetlele ka mo ba removile nthoelang popelo and then kua ba re gona so re santse re tle re tsebe gore na gabotse thušo ya gago gabotse ke eng santse re go nyakele gore na bothata bo bogolo bo bo go riang gore o ye maeme o sa kry-e gore phoso e mo kae mo mmeleng ke eng ke batho ba bantši ba e leng gore ba ya sepetlele a ba kgone go ka thušega and then e se bothata ba di-doctor e le bothata ba meleko ye batho ba sepelang le yona so go bohlokwa gore ge o sepela tsela e so e thata ya sepetlele o e sepele le wena o hlwekile mmeleng and then gore ge o e ya kua o kgone go thušega ka gore e meng ya meleko e boima di-doctor tša borena ke batho ba baso le bona ge ba fihla ba imelega o kry-a ge patient e tsena ka mo consulting room o kry-e doctor e thoma e lapa kore like o swara ke boroko go no tla bakana le lengwe then o no feleletse o ngwalela molwetši dihlare feleletse e le gore o attenda tše dintša dilo
and then e be le bone o ka ra le thušege. So e tukišeng gore ge le ya ka mo dipetlele e be le lena le hlwekile ge le fihla o bone doctor go thabele re koko bothata keng gore mo go ba go tšea go ishe go ya le ka mokgwa a tsebang ka gona a rutileng a go lebelela gone o bona gore problem ya kokoši ka gore ka mokgwa o sepelang tsela sepetlele ka gona ke ne nneta gore nke bo tseba gore ke sepelela taba ya gore ke ne cancer goba ke swere ke eng goba bothata ba ka bokae ka mo teng gona wa gona nnete and then se seng sa bobedi sa le ka betha ke stroke mara sona ke ile ka tsoga sepetlele lona le site le la right and then ka re mola ke bethile ke stroke ke fetso ba kaone ka wa ka lona luto le gape re ile swasho ka nokeng ka betha ka letolo le mo letlapeng gore luto le la stretch and then ka betha ka letolo le la robega ka mo and then ba irile operation ba tsentshitse ditshipi ka no sepetlele se a bereka kudu koko le gona that's why ke re ba tlo le thuša fela o swanetse re kreye gore wena ga botse matshwenyego a maka o le go motho wa mme a gago a sa swaneng le ya batho ba bangwe nna go senyegile kae mo go wena lapa le o dutseng ka go lona koko ke la gago goba ke la geno ke ga gago o hlabile o feditše a ka hlaba o no tswa ka gae wa go tekagela motse a ka tswa ke tswile ka semolao o tswile ka semolao ba nkgopetse o kgopetse ke ba ga bo mogalabe wa bona ka gare ga lenyalo koko dilo tše dingwe tša rena di senya ke lebaka la gore sa le re sepetse medimo ya gabo rena e thoma go kgopišega gobane rena banna nako ngwe re tshepiša gore ge re kgopetse basadi re tlo re ka pela re tlhabiše re fetse o kry-ile gore nthwela re tshepišang a re sa e phetagatša ka lebaka la gore ge mosadi a fetša go dula le monna ka gare ga motse o moteng ba thoma go relaxa ba thoma go lebala taba yela ya lenyalo and then medimo ya gabo mosadi kua morago e thoma go kgopišega and then ge e thoma go kgopišega gore ngwana wa rena o kae ka gore badimo ka sega gabo rena ga ba ne ntho ba e bitsang gore no ngwana o sa ya o tla boa ba nyaka gore ge ile gore ke magadi tla ba kgomo riele ngwana mohlobolo wa sepele a ye bogadi kare a ba ne taba le ditlokwatlokwana tše rena re di dirang tše dintšhi e le ge re thaga manyalo a rena re nyaka go apara ka mokgo re nyakang badimo ba gabo rena go ka apara setšo sa geno wa hlaba kgomo wa ntšha mohlobolo go a tswa pudi ya leseka ka sega gešo ditšo di a fapana badimo ba kgotsofedi a ba kgathale gore o rekile dijo tše di kakang tšeo a ba gona mo go tsona so nako nngwe gore le kreye o ka re medimo ya gabo le naga e le bone goba ka gare ga ditlaišego tšeo ka re badimo a ba gona ke taba ya gore medimo wa bolena e nyaka le feleletša dilo gabotse so mogala bo ka yena go njwane Mamelodi a tle mo gae wa tla mafelo a kgwedi o sa le mošomong o na le 67 years so o ba jwa so a le kae yena koko o Mamelodi re na le Stene Mamelodi o no fela e tla go bona o tla mafelo a kgwedi o ba kua o ronya ka di-peace job okay nto kgolo ko gore ke kgopela re gone jwa le koko ge le bereke leng gore le hlabe le fetse bana ba godile ba go sa banna ba tlo tsena ba re nyaka go nyala santse e go nyallwa ga gabo mogolo so medimo re santse re ibitse kgobokane e be le maatla ka gae e tle e kgone gore fa thego gore ge re ya go thuša lapa lela e be e le gore dilo di eme gabotse le medimo a lapa lela e eme gabotse then re ya go nyaka o tseba re bolwetse bo ba gago botswa kae o ka sebe le malwetse a makao le motho ka mokane kgobokana godimo ga mmele wa gago koko so o tsere go šetse o enwa tramadol gore gore painamolo e ka se tlo e sa go thuša gore di-pain killer a di sa bereka mo go wena ke reka ke gore tsona tseo ke di sometimes ge ke fitlhile sepetlela di se gona ke kgopela prescription le nkano ya docteng ke kgopela prescription and then ka o di reka ntle le tsona a wa tse ding ke a di reka gore setse ke tseba dipilisi tse ntši di-gen pain di-sandols di-better sleep di-better pain bo my pain gore bona that's why ngwane o ebile nako ngwe sa le ka moroma ka re ntlele 1 2 3
dia ja 800 ranta ba sa laelwa le nna ka re mare bjano le re ke dire bjang e bana ba ya problem ya dipilisi tšele di rekang ka prescription di a tura cause a kere jwale a ba di fe mang le mang ene kudu ba go fa dose ya godimo ge e le gore o paletše yela ya fase so a ba no go fa ene ba go fela ruri gantši o ka lebelela prescription ba kgona gore dipilisi di le so kere ba di khathile mogare ba lebeletše gore tše di santše di go fodišitše ene ge e le gore tše di palela ko go go fodiša go ra gore gona ge o hloka referral santse o ye sepetlele ba ye go nyako tseba gore bothata ba gago keng ka gore motho o mongwe le mongwe a swanela go phela a ne le pain mo godimo ga mmele wa gagwe mmele santse o hlweke o be gabotse pene ke a kgale nna di-still pain le tsona o ile wa di try no ko o hloka thušo malome ka kapa shedile and then a ke re hlalositse le ka motse lešata mo dimantlo gore thotho and then ke na le gore jaratela ke nnang ka mo re nnang ka mo yona gore go bolela nnete ge e le batho ba banna jaratela ya bapalla ga botse go dula ka mogare ga yona go dula rena basadi se se wa ile dira lešata ka gare ga lapa koko a bajo o šata le ke la gale ke rela re ke la eng gape lešata le dira ke batho ene lešata gore re le avoid re santse re nyake go tseba gore rena re le bana ba motho gape ke tlo go botsa ntongwe ka lešata ne lešata ge le dira ka gae le tetsegiša ka batho gobane le bolela diphiri tša ka gae di ratša lena di le theeleditše o tsebe gore nnete ya motho e tswa ga a kwatile diphiri tša motho di tswa ga a kwatile so batho ba le dira gore le nolwa so gore le ntšhe diphiri tša lena ande o ntšhitše sephiri sa gago o tsebe gore go nento gago ya bophelo o tlo lokang cause wena o tlo ba motho wa mohuta mangwe gore batho ba be ba tsebela bophelo ba gago pele so go ntho le nka botsiša gantšhi ge le dira le wena o ria lešata kore like ke tlhakatlhakano ra kgona dula re thabe re le family and then suddenly kore nto e nyane fetoga nto kgolo and then ge re dula fase like re bolela gore gane bothata bo mokaya gona o e leng gore o dirile phoso kore lešata le no ba teng jalo wa bona re le tlo gola ka lešata la re le ya bogadi la iša lešata bogadi ka re motho a ke re nto a e dirang metlhe le metlhe o feleletša a e tlwaela e ba selo modiro mo go yena so lešata le santse le le avoid and wa kwa mama o reng banna ba dule go dula lena basadi so le ka se re ge go dutse lena basadi la boa lena la dira lešata ka mola gae so taba ya lešata mele ko re tlo e ntšha mara le lena le santse le tekgalele ka gore go ntse le le godile ge go le taba le santse le dithute go dula fase le e bolele lešata a le solve selo ene nnete ge motho a e bolela ka lešata a e kwale dula fase o botse motho taba a ikwe bonkwešiša ene lešata ka gare ga lapa ge molwetši ya le so le tlholela mmago lena lehu a le nyakege lešata koko and then se seng ke tshwenya ke toro ye o ka no tshela 1 day 2 days ke no lora ke le sekgweng ke rwalela dikgonga ke tsebo gore e menang le maabane o ka no feta 1 day 2 days ke sekgweng ke rwalela dikgong and then le ke lora ke na le ngwana wa lesia ne ke motho mogolo le maabane ke lorile ke na le ngwana e le waka a gone ngwana a ileng a robalala mo tlogela morago for nnae mo go bana ba gago no re santse ya lesia re tle re nyake lesia le tlhalosa dilo tše dintšhi koko ya lesia le tlhalosa dilo tše dintšhi re ke fe malome ka kapa chance gore a bolele ke tlo tla ke go tlhalosetša tsona ka morago dipilisi tše lešidi koko no o ka no tswela pele le yona moroka be ke nyaka go botšiša ka taba ya mme o e fetotše mola ya bana ba bašimane ba e leng gore ba ile ba mmamelodi gore ga e batla and then ge e ka ba ga batle ga e molatokeng o gatile godimo ga yona gore lapa le la ba dulang ka re ga lona ga le nyake banna le ganana le banna so le no nyaka basadi ba fela o e fetotše o ka no tswela pele alright koko re swanetse re ya go nyaka taba ya sedimo sa gago bonkwa re swanetse re ya go nyaka taba ya sedimo sa gago
ge o le motho a wa swanela go lora o berekišwa bošaedi toro tša sekgwa dikgong di akaretša sedimo toro tša lesea go go bontšha gore go na le lesea le le llang o nkwešiša kose re ka se re kitimela tabeng ya mahlatse e le tabeng ya gore wena bjale ka ge o le motho o mogolo o ka gare ga bolwetši toro ge motho a e lora re lebelela gore ke motho o mo kaakang a lorang toro yeo o tlema dikgong o tlema merwalo wa sepela wa kae o nkwešiša so re swantse re nyake go tseba re ngata ye o e tlemang o sepelang o ya kae ene ngata e bolela dilo tše dintšhi ka lebaka la gore ngata e kgona go go botša gore bana ba gago ka bo bona ba thulana go lora o tlema dikgong badimo ba kgona go go bontšha gore tlema bana ba gago ka bo bona ba thulana so go lora o le sekgweng go kgona gore botša re go na le dipelaelo tše di leng gona tša badimo ba gago tše e leng gore di nyaka go nyakiwa ka lebaka la gore a mang a malwetši a e leng gore wa bajwa go na le tše ding tša dilo tša sedimo tše e leng gore o santse o di phethe and then go fetša o di phetha o tlo o tlemologa o nkwešiša so o ka se lore o bereka o le ka gare ga bolwetši bo bokaka go lora o rwalela dikgong ke go bereka ene ka moo wa bajwa o ka se kgone go goria and lena bana ba mama le okeletša mama bolwetši ka lebaka la lešata le mo okeletša bolwetši ka lebaka la gore le mo fa stress ene gore a tle a fole go swanetše gore mme a le bone lena le thabile and then a kgone go fola le paini tše dintše di leng mo go yena di kgone go tsamaya and then mo la cliping mola ba boletše gape le ka thipa ye e leng gore ya tšwelela gore e epetšwe mola jarate ke a rereša nke le o tlololeng yana ka 2 minutes thipa yona ba re ba epetse ka mo jarateng mme re kwa yona kona gore re seke be ra kwana ka mogae gore re thulane ke yona e dirang lešata ka mogae re le bana ba motho gore re seke be ra kwana ene le ka gona mothebolo wa gore ba re thebotse re le family ka moka re tshwanetse re thebolwe ka moka ba re thebotse wa bona e ya go thebola le family koko re tlo lekana le yona re katane le yona re bone gore re ka bereka jwang le santse le bofollwe and then le phele ga botse lapa la lešata a le ne mahlatse lapa la lešata ga le ne tšwelopele lapa la lešata ka gare ga lapa ke seka sa go bontšha gore go le nto e sa sepeleng ga botse thipa yeo ba reng e epetšwe re tla re lebelele re bone gore rena badimo ba re bontšha gore go epetšwe kae ka lebaka la gore o ka kry-a ba re go epetšwe mo go tee gane go epetšwe mo go ntšhi ka mola gae and then taba ya bana ba gago ba swanetše ba hlapišiwe ka mokana ga bona ka lebaka la gore matšatšing a bo le kgone gore gatlhana le bokotsi bo bogolo ba gore o kry-e o berekile motse bana ba re rena a re nyake go berekiwa mathata maswiswi dithokolosi ditlaišago tše e leng gore batho ba ba tlaiša ka gona ge o fetša go bereka motse wena o sa robala ka mogare ga lapa gomme thokolosi ye o šika le yona e se gale ba re motsola o a boa o a tshwenya gante dilo tše di neng le lena ka mogae ge di thoma di ekwa dihlare tše di leng ka mogare ga motso go thoma go tsoga tlakatlakano tlhare tšela di thoma go lwa le dilo tše lena le neng le tšona jale go tlo nyakega gore ge re bereka motsola le bana ba gago ba ba leng makgweng batle ka lebaka la gore ka gare ga lapa ge ba le bereka ka moloko wa thipa e ka ria gore ngwana gago ba mosware poo ba mohlabe ka yona ba mmolaya thipa e ka ria gore ngwana gago a e lefelong la boithabišo go thomiwe dintwa go be le se ba mohlabang ka sona ba mmolaya so thipa ge e le ka gare ga lapa ga e ne bophelo bo bokaone gobane bo sesi bane ba masogana bona o ka no makala elo le lesogana la gaga ba mmolaya ka thipa so morero o tlileng ka gare ga lapa ka thipa o swanetše gore o tswe lapa le la lebe le khutšo le kgone go ba le bophelo bo boraite akere and then wena re tla go checka gore popelo e sa le gona go ba ga e gona na ka lebaka la gore santse o tsebe gore o feletše ga ka kang ka re tšela di-doctor di re so ka mo ba go botša so a re sa tseba gore ga botse go berekegile jwang o e removile ka e popelo mo Philadelphia okay so ke ne nnete gore ba Philadelphia ba tla thuša ka mokgo ba ka kgonang ka gona ka botsebi bua bongaka bua sekgowa gore ba bone gore e sa le gona popelo mo go wena go ba jwang and then re kgone go kry-a thušo le gore go bohlokwa koko gore re tsebe gore bothata ba gago ka sekgoweng ke eng nako ntšhi
a se gantši le gore di-doctor tša sekgowa di ya go botsa gore problem ya gago e kae ke batho ba bantši ba no re a sepetlele a re tsebe gore bothata ba rena ke mara bothata bontši bo le gona ka nako ngwe santse o ye sepetlele o dule fase le doctor ya gago o no mmotsa gore doctor ntlhalosetse gore ke ba jwa kae akere so o ile wa dula fase le yena wa mmotšiša gore doctor ke ba jwa kae goba gantši o no ba no re tšiša faele ra ngwala a kere go na le date e ba re beelang yona gore ge re after 2 months ka kgwedi ya bo-3 tshwanetse o bone ke doctor and then wa go botsisa gore treatment e ko go fang yona e go tshwara bjang and then wa mo hlalosetsa gore aowa ke a enwa mara still go no tshwana and then a go changetse yona mara ge ba šala ba go fa treatment go ra re go na le diagnose ba e leng gore ba e dirile ba kgonne go kwiša gore bothata ba gago ke nteso sa le batho mo mpha treatment ka nako ke bethile ke stroke le gona ne ke na le high blood treatment e ba mphang yona ke ya di-high blood yes ke ke nyakang gore ge e le gore o nwa dipilisi tša high blood nna ke swanetse ke tsebe setlhare se ke tlong go fa sona ga se sa swanela go thulana le treatment ye wena o e nwang ene ebile ga sa swanela go šitantšhana le treatment ye wena o e nwang that's why go le bohlokwa gore ngaka ya sekgowa le ngaka ya setšo di kgone go ba le poledišano godimo ga molwetši o motee ka lebaka la gore ka mokana ga bona ba tlo fa molwetši dihlare akere ka gore gonne le matšetši ao ka lebelela ke balwetši ba bantšhi ba yang sepetlele ba e leng gore o kry-ile gore sebete sa bona se senyegile ba thomile go ruruga ba thomile kore bolwetši o tlakatlakana le go feta ka lebaka la go hloka poledišano gare ga ngaka sekgowa le ngaka tša setšo so be ke lebeletše gore gabotse ka nako nngwe malome ka kapa mmušo o ka re o ka fela o dira mo gongwe di-workshop and workshop tša gona di seke ja feta 3 months ka lebaka la gore mangaka sekgowa le mangaka sesotho ge letšatši le hlaba le ge le subela ba bereka ka balwetši and ba berekang ka balwetši molwetši o e leng gore wa sepetlele a filwe setlhare sa sesotho goba o tswa go tšea sewatšho moruting kae goba o tswa go tšea dihlare ngakeng kae and ge ba fihla ba bangwe ba balwetši a ba bolele go swana le koko wa ikwešiša so a se dingaka ka moka di tlo tsebang gore molwetši ga a babiwa swana le koko re swantše re mofe eng so that's why nna o ekwa ke go botšiša gore na problem ya gago ke eng ke tsebe gore nna ke go fa dihlare tša mohuta mang ande ke tsebe nako ya gore ge o nwele ye santše di šiane ka nako so gore o tlo kgone go loka o be gabotse so ke tlo go thuša koko ba tlo tla ka gae ba tlo le berekela motsola wena ke nyako ya sepela le wena ke ye go tseba gore bothata ba gago ke eng and then nna ge ke kry-ile ka mo lehlakoreng laka ke tlo nyaka ba sekgowa le bona ba go nyakela ka lehlakoreng la gago and then re ko gore bothata ba gago ke then re tlo ba re tsebile bua le koko wa fola wena o nwa dihlare o di nwela bolwetši bo bosona ka bane le ditoro ke na le o kry ke fofa ke fofela ka mekan ka mo nokeng ke badimo santse re tle re tsebe gore ba nyaka eng ge ba go bitša gore o tle metsing e ka ba ba nyaka gore o tloge metsi ya noka o hlape ka ona e ka ba ba nyaka gore o ye metsing o ye go kry-a ditaelo tša metsi e ka ba ba nyaka gore o iše polelo go ya go rapela metsing re ya go nyaka go tseba re na metsi ke eng metsi a na le bokotsi gobane go le batho ba bangwe ba ba berekile ka meriti ya bona ba fetša ba lahlela senepe ka fase ga metsi se se na le lesuka le le berekilweng ba kgona go bitša ka toro bošego tšea gore ke bitša ke badimo gantho o bitša ke dira wa ya metsing go fitlha kua metsing wa re wa tsena wa wela wa palela ko go tswa ba le nto e go therepang kua fase wa kgama ke metsi ba geno ba go nyaka ba se go bone so ditoro tša metsi batho ba bantši ba fela ba tsoga ka 1 ba re ya metsing re bitša ke modimo gante ba metsing ba bitša ke sera se e leng gore ba se berekile kua metsing metsi ya kotsi ene go lora o fofa ke badimo ebile go kgona gore bontšha gore go ne le batho ba ba nyakang go tšea moriti wa gago tšatši le leng bana ba gago ba tla re ba tsoga ba kry-a o se gona o le malapeng a batho ka lebaka la nako koko a gone molato tšintšhire o di bolela ka mola malome ka kapa ke lebogile kudu ba theeletše ba motse community radio station ke lebogile thata difounu tša ga moremi ke 060 959 0303 060 959 0303 ka laboraro go sasa ke tlo ba gona ka gae labone ke tlo berekela ka gae le labohlano ke tlo ba ke le ka gae ba ba nyakang le tlong kry-a le ka tla forogo and then le atla la kgona go kry-a thušo
ba le ba nyakang dinoka magagesho pele dipula dina ka matla dinoka di tlala re yang gore le phete taelo ya lena ya noka ka lebaka la gore ge dipula di ya gona ka matla dinoka ke tlo di stopa ke a leboga malome kaka ei ka mola go tsogile ntwa ka mola di-commenteng ke bona le gare la mahlangu MC le koketso wa phane ba ba ka kgaitsedi ya rena mo ba o mollo mongwe re ke kgatlhegile ka kapa ke kgatlhegile ba ka ka bola a gona molato motheletši wa botse community radio gona fa le gona 96.3 FM re lebole tsebe ya gago ka mongwe go tša dikgokaganyo tša le yago go 96.3 FM go www.mcrs.co.za go tšwa go nna ke le morwa motšha maubane ka kapa ya radio ke tšwele